eitaka rero kuteberezwa kuba ari n'ubuhango bwa hikina ninga mukaga ry'omuruka rwa Nyabuhaama gurukushangwa Biharwe division ya Mbarara municipality n'urumwa amataka ga government konko bwa hata Abataka b'ekicweke camwe n'Abeebembezi nibeterera enduru ngu Ceyamaani wa Biharwe Stephen Muganga ariyo narumaraho obwo arukubiha bakuru b'entebe zo kubanza kuteraho stampa barukwenda kutunga ebyapa kubanza bakaguza abantu kugira ngo bakano baya atukuyabira akatunga abuzundi atabuwa buzire nawe nayenda fune cyapa soko musherege nyinshi y'ukiri abugira ngo benda kufune byapa kandi icyapa eitaka government na RDC yazengu no muri kirirwa gitigiriza so nawe kirigiremo Ceyamaani rero si wanu yanga kubatera mustamba omurukiko rubira kanisa ya Nyabuhaama aho ruba kugira ngo Ceyamaani Stephen Muganga nwabire arwesere konka yarwemerezo mu muringo gutarukwetegerezwe kiresere namba yabarukiremo yabanke treasurer wo mu rukogajumirira Muganga bwo koreka oburyarya obwo arkuryangatanisa amataka ga government kandi nuwe mujwekerwa waye kiresere bagiha mu bwesigi nyona mwe ngabe ni ndete kitenso nk'omuntu ngwaga amataka gakibyo mu mikono yacu y'abantu batagateka nkaye umugavumenti abo kubahagire mu byayi bwinji kandi jo kutwarigeraho mu rukiko Ceyamaani yagira ati uriya kuyaze mutaratire ho stamp Ceyamaani yamujuca nabuza Ceyamaani Muganga nabuza Ceyamaani namugera eitaka ni wargabi hato riyo nogera ngo Ceyamaani atereho ki atera abantu stamp biziki kandi kahari yotagukeraka tumweta akija kashobora abantu waba atari mu bintu bwatiri nakikana uwo mujwekerwa wa government bureke tubera n'abamazu kutu kubakimanyira abantu bona abantu bakabatira umatiriyoza konka abantu abine porotsa omuntu wabira tarha kachiko ka RC1 mo special Ceyamaani RC1 ukute funa poroti aho akubire yagifundo muri ngo angambira bukozo mu musere ndi kurga mu garama Ceyamaani we yagitunje na nondiro umuntu wabira ruvoko akibana agamba nambe no bunusana agamba cyo bamwetiri bakamuyegubiza ngo anguru bureba hunama obwo hata abantu batematemire mpuroto batandikire kuzombeka konka kurigera Abeebembezi ba Mbarara municipality Ceyamaani Muganga yagabire babasa kuba batungire embeho hato tuiza tini takariya government ragende no wargire mu mbisobobo takuza kurutwara abakozire plan zakare those presidents ya obote president ya mini ebite babirane bakora bakari bakorera plan zabo kugira ngo amataka gagumeho bakabagarikire uki tona amenya gutikiro mwite kuturagaye gabaho muzabwantuzaye nangwa Ceyamaani wanyu ugombora umamuganga atana ishongora ngo abashuma erosifo no akarugamira mu yegombora yakuzi yatabantu mukahuziyo erosifo ikacebezi na government ye bari bakorera nshobi nangwa atanaza WhatsApp mu kutuyona kumbi nuwo mushuma kuna ryo nayiba hati nahuzi abantu bakugera kuriya gwe kunakora ki ayibi none abantu bakunyu mwebare kandi mwebare munonga mukugamba ko muhwezi wa meya wa Mbarara municipality Francis Bemanya ino butumu bwasindikira abashuma b'amataka Ceyamaani yaje kusayininga aine na land committee erya 3 anyonka ankaruta kagiro muri bebe abanyeya yo wota signing takuti itakatwa kwa sakhacha no Ceyamaani so na yakutina tinsana yakureta nkai Ceyamaani utatiro mukono muri yakuita nagaga kaze udiro mwe yatatiro mukono kwa gukora cyane bari ababiri bijya kunywa amataka ngatikizo kumanya by'amataka nicoba kugira ngo Ceyamaani yatasayininge twacirgaho akani bacumanya kukiza nito twagezaho kugamba na Muganga ubaru kutunga akakumu konkati cyabasika bwo butakwata simu konko muhwezi wa meya yagizire n'abakugeraho urukiko runde sandege takahwire kwenda kuvugana Muganga nekigendererwa cyo kugonjora enshongezi ndi Hawson Kagure